مرحبات شرفمند گوشدار کان رادیو تربت توارنت میڈیم ویو 980 کیلو آرز سرا شما گوشدار گایت مراگش کلکشان همراهداری کنه گاین شما دوست و یک بره پدا عربی بلوچ و مراگشی پروڈیوسر پدا گوشنی که واجه عبدالحمید شاکر صاحب و مراگش تکنیکی کمکار کے ساتھ دمانہ همراهداری کنه گاین واجه نظیر حسین صاحب و پروڈیوسر واجه مراد جان دیده که همراهی ایچ پی ٹی سر نشتا که ٹیم محمد الیاس و بالاچ گوتی ٹیما شنکاریه پا ما شنگو تالان کنگا آهانی گوندلی جهلان کیا منت تاگیره انچوش که ما گوستگی مراگشا یک جستی ارکتگا هو لیم ما جهدو کوشش کنگایں که امه جواب پسو مارا برسیگا کسی نزاند که اولیم چیا گوشم مرچیا چی و بزاند که اولیم چیا گوشم بلوچی میوتی شاهدو شکل زبانه شرفمندا هولیم جست وششی همراه یک دیگه ما بون خبری سر هم گپ پتران کنه بون خبرشی که بے حسی کم زانگی باز برا مردم مارشتانی آماج بھی اہم دیگه چیزی بل ما کم زانگی یا بے حسی سر گپ کنه پجان یارک مردمانہ چیزانا نافہمک زانگ کم زانگی سرا کم مارشتی سرا کم زانتی سرا کم زانتی نہیں کہ تو وانگے در بڑتا تو بلائیں ایجوکیٹڈ مردم یہ تر زانتست زانگ کی استن تی گو احساساں گو فیلنگساں ہم گرنچیں کہ تو بزانے کہ تو پا چاگردا دومی مردمانی واسطہ چیا پیدا کنک بودتے تو چی کت کنے بے حسی کم زانگی سرا علامہ گپ پتران بے کنے شی سرا ما بازیں گپ پتران کت کنے شما بے جیڑ شما مارشتہ مراکش باہر ما جوڑ کنے مارا میسج بے کنے 0300700835 سر افزان کے 0301375058 دومی نمبر 0301375061 صفر سے ہفت پنچ شش یک میں نمبر کے شما مارا میسج کرد کنے ما وتی مراگش صوت نمگرنے صوت منی خیلا پرمائشی ردا یا وتی یک صوت کہ بلبل ذکر میں ایک گوشدارو کیا کتا نظیر حسین صاحب گوشیدہ ادا بلبل ذکر چی شاعرہ کتا گوشندہ چی گوشگائیں کہیں بلے بلبل پٹو لوٹ کتا کہ بلبل آرہ شاعر چی گوشگائیں یا بلبل آگون چیا تشبیہ دیے گائیں انچش کے ما بچاریں کہ حانل سید شیرانی تو کا بس حانل ترگندگا کہتے ہیں حانل یکیں بلوچستان ہے بس ادا بلبل چیا گوشیں پدا کائن شمی پرمائشاں سرجم کنے مراگش شمی وطی مراگش کلکشان دیر سنے سلیکشن گشین کتگیں صوت بلبل ذکر بھی ہو گئے بلے خیر ما گیشین تبصرہ شکوت ناکنے او گولو بلبل ادا گولی یا بلبلی گولو بلبل چونا شانی وتی ایک مزنے سیادی استے او دا شاعر خیر وتی حیالے وتی مارشتہ دیمترا ما رویں وتی میسیج استا شمی میسیجانی نیمگا ما گوستگی میسیجیں باوار کنا شما امید کنا کہ شما صبر کنے اوفار صبر کنا اے اللمیم ما نگوشاں آرہ کے میں وڑا نائنت السلام علیکم عربی بلوچ من احسان اللہ آسکانی چا وتی جندے بازار آسکانی آپ سرا میسجا ہوں سلام بدے امجد ڈی ایم کیلکوری تنویر شکیل کیلکوری دردان اقبال گتری فاطمہ کیلکوری محمد عالم تراتی زامرانی رفیق پٹانی یک جاگے نام زامرانہ سکباز وشین چاگے اگر وہ دمارا گوشت دارک بھی ہو گئے زامرانے ہر کنڈو ہر دمگا آہانا مینی نمگا چی بڑی باری سلام اسی چی ابید مارا میسج روان داتا سر اولینگ یا ہولین حرف چینت اے آر گلزر ہولیم ہے وا لام یا میم ہولیم چیا گوشا اے آر گلزار چدشتا
براس امید کنن کہ تو کلیئر بوتے تو سرپد بوتے کہ چھی گوشگ لوٹ گئے ما چی جس کنگ لوٹ گئے دل سر بل نیگو رچی ماہوش قاضی نوشتکتا السلام علیکم منی ہیلا جستے جواب اولے گا ہاں بلے بلے ماہوش تو بانوک ہم چیز زارا لفظ زارا سرپد بوتے کہ سرپد ہے یا سرپد نئے لفظ بخیر تو سرپد بوتے کہ میں چی گوشگاؤں تو جواب پسو دے گے جو تو کوشش کتا تی باز منتوار تو دیوانہ دل گوش بھی واشی بو کہ تو جستے سرا چیزیں گوشگے جو تو کوشش کرنگا شم اور ماڑا بابا زہیب نے بشتر سلام سر کا محمد بخش قومی سال وفا ہوئے دے کہ براس بخشی وفا ہو محمود و میران ارمان و جاوید جان الہی و یاسین واحد و میں فرمائش حکیم بلوچ توار مراکش باہر جوڑ بھی تی سلام ہم سر بوتا شمیں باز منتوار دل جو لان کیا السلام علیکم چونے وش عربی بلوچ من ملا طاہر گومازی تی پروگرام کو وشدار گا گومازی اسپیکن سک باز وشین دار جاگا میت گا تو وشتا پروگرام باز وشی مدام سلامت بات سلام سر کا سجیں گوشدارو کنا تی سلام سر بیتا تی باز منتوار گن دل جو لان کیا لال جامگو کیچی دوچ کولوائے جوان دل تنگے شاہ پہ تچوکیں کانی باز وشین سوتی عارف بلوچ توارا گیدی روشما دل روش کنے پدا کائیں گوشما گا پتران کنے حس بے حسی بے زانتی کم زانگی چی ہے تو چی اسی چی ہے گلیں گوشدارو کہ ایک بار پدا وارشت کن عربی بلوچ شمارا مراگش کلکشانے تو کا باز وشیں گیدی شعر ایوڑا گوشت کت کنے کہ غلام حسین شوہاز تو ہر شعر تو کا بچا ہما لفظ مگال کماتا کیا یہ تو کا بلوچستان زیبائی بلوچستان خاص کر مکران یا وتی دمگانی زیبائی دروشم گندگا کہتے ہیں ادا گوشگائیں کہ سیاہ ڈنانی سرما پیلک کے استم آمن گیر کایا پیلک کسانی اس پیتے سنگے اس سیاہ ڈن نگیشتر میں علاقہ بولیدہ بیما نزانہ دشتے سیڑا باز کم بھی سیاہ ڈنانی سرا چو تپناک بھی وادی شرا روچ جنگیشتر خوبصورت بھی شپاگ مائکانی بھی تو پیلک کے سیاہ ڈنی سرا بروے پیلکم بچارے سک باز ڈولدار وش دروشم ادا شاعر پیلکان ہم وتی کہستے ہیں دیارے وتی ماتیں ڈی ہے نازی نگائیں آہنا یاد کا نگائیں ہمیں وڑا ما دیما رویں سمی بلوچ نے بشتکتا السلام علیکم لاڈو کن لالا عربی بلوچ تو ہر وحدہ سلامت بات سلام پا دردانہ جان ہوا شبیر نثار میجر اشیچی عبید عرفان ناز ناصر محبوب اشیچی عبید فرید خارانی سوتی توشتر نادر پا عرفان ناز نامہ برات عربی تو سلامت باتیں بانو کنگوار شما ہم سلامت باتیں شما باز منتوار گندل جولان کیا ہوا شبیر چا بولے دا مروچم گھار ہیں میسیج ہم گارا اسی چی عبید نثار میجر جتوی نوشتہ کہاں کہ زاندکار یا گوشتہ کے مردم وانندگ بیبید گڑا وتی کولا بدل کنت یا کول یہ وانندگ بیبید گڑا وتی چاگردہ بدل کنت یا چاگرد وانندگ بیبید گڑا وتی ملکا بدل کنت اگا یک ملکی وانندگ بید گڑا سرجمی دنیا بدل کنت بعض منتوار گندل جو لانکیا نثار میجر جان ما جو سیر کتا ہو لیم شما بازیں چیزاں بزان ہے اور جوہد بکنے کوشش بکنے اسی چی عبید مارا میسج روان داتا کہ جست ما چو امی وڑا کتا کہ تو وانے کے زانگے گپ کنگاتے دا نثار میجر صاحب باز وشنگ پہ وانگ زانتے تو کہ زانگ موی احساس موی بے حسی بھی آکے استنکار نادنتے دیمترا میسج مارا روان داتا میں دوست میں گوشدارو کانور بلوچ ارون کی نوشتگا مرجی عربی جان تمہارا پدا بوڑ تو کسانی یہ ہما روچاں سرکت کے میں زندے شیرکنیں ترانا گو یاد ہودا بندو کتن کسانی یہ لے بگوازی یا چی دنیا غم و رنجا آزاد تھیں او چکرتے مرچی بس ہما یاد پش کپتگم بلے ہما دوست و ہمبل ہچ ما
اچ ما سستگاں ہر دورہ یک جاہی پا یک ہر دورہ یک جاہی پا لاپے ہاترہ در پدرنت. منی پرماش نصیر احمد سلام پا گل زمین دشتی شیرین دشتی بانک جی گل کریمہ کلانچی ماہو دشتی زر نوش سم الحنیف و سبزل نصیرہ اللہ بخش مہوش قاضی نائدہ بلوچ نذیر گل رخسار دشتی اللہ بخش کلانچی نصیبہ اللہ بخش سمرین بلوچ گل ناز بلوچ زیبا رحیم حلیمہ کلانچی نائلہ دشتی حوران گل نثار میجر اشیچ عبید ماجدہ مہر الہی ماجدہ مہر ساجد الہی مہر گل زیبا زیب شمی باز منتوار گن دل جولان کی یک مزن اندراجی میں سجیت کپا مسار بو تی مہر سلامت با انور جان شیچ عبید یک بر پدا دلوش وفا افطاری اور مرا نبشتو تو سلام علیکم مراگش کلکشان ماشاءاللہ باز رول رہے تھی باز منتوار تو سلام دیگ لوٹی تا کریم بخشو محمود بہار و بابا زویب و مبراسان سلام سر بوتا رحیم انور رحیم نوکین نوارے نوکین پیر بندی انور رحیم مراگش باہر جوڑ بھی ماروین دی میں سوتے نمگا کے شمی پرمائشی سرجم بھی سوتا دل گوش کرنے پدا کائیں گو شما ہم پتو ہم تران میں فرید کارانی مارے کیا لوٹ کرتا میں گوشدارو کیا فرید کارانی دل گوش کرنے پدا کائیں مراگش دیم ترہ برے رکا ایک بار پدا واشد کن تاربی بلوچ شمارا مراگش کل کشان تو کامے پیما شمی میسج پیدا کا مراگش باہر جوڑ بوانا مارا بانک بانی نبشتہ کتا جستے پسو دے گے جو دو کوشستے کرتا بانک تو راستے ردے دیوانا دل گوش بکان تو شاہجان داودی سوتے لوٹ کتا مجھوت کرنے کی شاہجان داودی ہم مراگش باہر جوڑ بھی اسی چی عبید مارا گوش دارگان چا دشت پلین دشت سر نیل لگا مروچی منا سماقت کے سر نیلگ ہم میتگ یہ نام ہے اور سر نیلگا چی مارا دل گوش ہے نعیم جان حسن جان حسین جان عبد المطلب عبد الاسلام عبد السلام حسن اسی چی عبید واجہ ایک پرماشی لوٹ کتاب شاہجان داودی توارا منا بے حال مکہ منا شنکو بے حال مکہ انسان یکیر کی یاد کا یہ اجبہ باید بے حال مکہ شما باز منتوار کے شما میں مراگشہ دل گوش علامہ شما پرمائش پورا بھی سرجم بھی اس چا دشت سر نیل لگا ارکس کے مارا گوش درگار میں نمگا چی بڑی و باری درود سلام دوستی مہر اچھا چی عبید دیم تر ہمارا میسج روان داتا من زہرا تی اچھا ملی شی بزورائی کے دیم تر ہمارا میسج روان داتا صدف نور دلگوشیں مارا دشتا چی صدف نور تی باز میں نتوار کن دل جورلان کیا اسی چی عبید کندو بچکن سلام عربی بلوچ من گل ناز بلوچ مدام ہست بات ہے سلام پا بانوک سم الحنی پا ارگل دشتی و اسی چی عبید ما گوشیں کے برات انورا سلام دیکھ لوٹیں سلام تو داتا شمی باز منتوار اشیا چی عبید چا ڈنک بازار چی ڈنک کے بازار توربتا چی اسد اللہ محمد اعظم محمد آشم درساں غلام جیار ہمارا غلام اللہ جیار ہمارا دل گوشم اشانی باز منتوار دل جولان کیا اللہ پاک شمارا دعا بکا سلامت بکا اسد اللہ محمد اعظم محمد آشم غلام اللہ جیار شمی باز منتوار تی مہر سلامت با منا درد نرن جینا دیم تر میسج ہمارا روان داتا دلوش وفا افطاری اور مارا پتا تمہارا دوست یاد کتا تا یاد کرنے کے باز منتوار دل جولان کیا من صدگنج نوشتہ السلام علیکم تو جوڑے تو وشتر اللہ مدام وش سلامت بیکن تئی لنٹانی سر مدام بچکند با میں کچھ میں درستانی سرائی لنٹانی بچکند ببا سر مدام بچکند انو گوتی اما جانا نشتگن تی مراگشہ گوشدارگان سوتی پیرکم عنایت گل خارانی توارا نادر کن پا درستین گوشدارو کنی ناما اما جانا رامنی نوچی بڑی باری سلام شما سلامت باتے مکہ ماتے ساہگ مدام تی سرا سار تو ساحل بات اچھا سلام لالا عربی بلوچ من ہوران گلچا جمک سر تو چونے پروگرام سکباز وش سلام بیرسی آرجے ٹی ایم بلوچ دردانک بلوچ انور بلوچ عرفان ناز ساجد الہی مراد
آصف مراد جی آر جی گل آر گل ما پری بلوچ سونگی پلیکا صابر فدا سلامت بات شمی باز منتوار گون دل جولان کیا رویں دیم سوت نمگا سوت کئی سوت کئی گی سوت شاہجہان داودی توارا منا بے حال مکم بانی بلوچ تو ہم شاہجہان داودی لوٹ کرتگا دیگا میں دوستاں چا دشت سر نیلگ بازارا چی ای صوت پشما بابو خیرت یک بار پدا واشت کن تاربی بلوچ شمار مراگش کل کشان تو کا ما ہمیں سوچ گا کہ ما مراگشم و بون خبر ایر کنا شمی میسیج جانی تو کا بون خبر بابت گا پتران نیست او بون خبر سرا ما گپ یا سرحالا ایر کنا سرا گا پتران ہمیں واسطہ باس کننگ نبی کہ اگر ما منندن گا پتران بکنا شمی میسیجم سرجم نبون شما پدا نوشی درشان کنا شمی نوشی کہ استمارا وش نبی شمی گلہ گزاری میں سرو چم ما اچھا احسان آسکانی بازار اچھ تمہارا دلگوشی تھی باز منت ور ایک بری پدا دیم تر ہمارا میسج روان داتا السلام علیکم عربی بلوچ شونے من ما پریچا جمکا ماشاءاللہ دیوان تو وش کتا گون اچھی وشنگ اپن سلام سرکن شاکرہ جمکی شیرین جمکی معصومہ جمکی انور بلوچ صوتی پرکا انور رحیم نادر پا شاکرہ و شیرین نامہ سلامت بات ہے وحد باز ہیں تنگا انور رحیم ہم مراکش باہر جوڑ بھی دیم طرح ہمارا میسج روان داتا ایس ایچ دشتیا تمہارا دلگوش ایچ دشتا چپتی باز منتوار گون دل جولان کیا اسی چی عبید جست چی وانک ناظرین بلوچ نے بشتہ کتا السلام علیکم پل امرات عربی بلوچ ہونے تو مدام شاد باتیں مراگش لاجواب ہیں لوٹ تنویر نظر توار سوتے سلامت باتیں جست مروچی ہولیم چی اگوشن ہولیم چبا چی بلیدہ چی مارا اولی مردمی بوتا کہ جمال آئیے جوہد کتا راستیں ردیں وما ہمیں ہی کوشش کرنگا اسی مطلب ہے کہ شما کس نزانے کہ ہولیم چیا گوشم اچھا دیم تر ہمارا میسج روان داتا نثار عبداللہ سنگانی سر چاشی بازار السلام علیکم سر شون طبیعت وشن صوب روج تی وش بوزاتا آمین اولین مانا چین بگوش گمارا اولین نئی اولیم ہو لیم الپ وا لام یا میم ہو لیم دیم طرح میسج مارا روان داتا شاہد بشیر شم اور ماڑا چین بیشتہ کتا السلام علیکم عربی بلوچ مدام شو نود بشن ذاتا من تی پروگراما دلگوش نیم بلے کلو داتا تی باز میں نتوری تی مہر کہ تو دیوانا دلگوش نے کلو داتا تی کلو ما وانتا پدا ترا آل سر بھی کہ تی کلو وانک بوتا تو مراگش واجہ جواب جستا مارا ودار پھر بھی رشید جنڈاری صاحب تو انتظار کا ودار آپ سرگوستا سراچی ودار آپ پرگوستا یا سرگوستا سراچی میا کے دل منی پرشتا تراشی اچھا دیم طرح میسج روان داتا کنڈلیک اور ماڑا چی کریم بخش مسافر عربی جان مدام جوڑ سلامت باتیں مراگش کلکشان وتی مٹ واتنت زندے تہا مردم سو مندو کامیاب بیت کے جوانی کار بکن سلام بدے دلوش وفا صالح وفا بخشی وفا رفیق کنٹانی زامران والا محمد بخش قومی مسافر ہمراز بانو کنگ گوار ندا بچکند بے نظیر گل شادی کور والا دیم ترا رویں دیم سوتے نمگش میں پرماش سر جم بیبا عنایت گلے وشی توارا دلگوش کنے کہ مارا میں گوش دارو کیا بانو کے لوڈ کرتگا اسی اچھی عبید عنایت گلہ چی ساری یک دیگا میسیجی مراگش باہر جوڑ کنے بانک صدف نور چا دشتا نوشتہ کتا مہروانے لالا عربی مدام وش دل باتے آمین سم آمین تی مراگش اچ ما اچ روچے نیکی تی مراگش ما گوش مدار ہیں سلام سر کا بانک جیگل جگر بانک اس ناز جان بانک زیبا پلیم بانک پریگل گوشند کے ہچ مگوش تو بس ندار رکھا ہوں دیمے سوتا دلگوش بکا صدف بانک تو ہم سوتا دلگوش بکا کہ تو ہچ شوشیں روچی پش نگیجے کہ ما بیان تو دیوانا دلگوش مکنے ای صوت عنایت گل خارانی توار بیت مراگش کل کشانہ ہوا
جی شرفمند گوشدارو کا ایک بار شمارا واشت کن تاروی بلوچ چھڑکا و برمشی توار نے ادا شاعر گوش گئے کہ چھڑکا شکئی گئے اکھئی تواریں بقول الشاعر بلے چھڑکا یک زگرین لفظے کہ آوازہ گوشن توارہ گوشن چھڑکا گوشن دیمترا میسج مارا روان داتا لالا عربی بلوچ تئی لک منتوار کہ تمہیں پرمائش پورا کت منی ڈیوٹی منی کار دیمترا تو نوشتہ کتا من نشتگا مراگش کلکشانا دل گوشا مراگش گن تی پور میرنگا پو گفتاروں بے مٹے تی باز باز منتوار عرفان ناز چا فنجگورا چی تو مارا یاد کر تی باز باز منتوار پدا ماہ جوہد کنے کہ شمیں سرجمے گوشدارو کیستا میں واسطہ درا برابر جوہد کنے کی آہنی شمیں پرمائشاں پورا بکنا شمارا کیستے وشنود بکنے. السلام علیکم. من نسیم محمد دکاندار ای رونک و ای رک سر ترا واشت کنانگو اسٹاپ آگو وش گوشدارو کا سر مراگش باز وش کتبلے جستے جوابا نزانی منی سلاما بدے درستیں گوشدارو کا نا پرمائش نور محمد نور علی توار نور لما جوہد کنے کے مراگشا وار کنے تو مارا واشت کتا دیوانے تو کا تی باز منتوار گندل جوہر لان کیا اسی چی ابید دیمتر ہمارا میسج روان داتا من شاکرہ چا پلیں جمک کا سلام دیگ لوٹیں عنایت قومی جمک کی ماپری جمک کی مالکہ جمک کی اچھا خالق داد جمک کی دانش جمک کی سانگی پلیکا نور خان بیزنجو توارا وحدی منندہ یوکا ترانک ہزار کیت نور خان بیزنجو توار اگا بیت مراگ شاہوار گوڑا اترانگو وحدی نندگو یوکیگا بی امی مراگش باہر جوڑ بھی وشکوشن پروچ خدارم کریم جستے پسو بیت جستے پسو خدارم کریم تو دلگوش بکان کہ تو جستے پسو راست داتا یا ردے تی باز منتوار گندل جوہر لان کیا ہمیں دابا دیمتر ہمارا میسج روانہ تھا شعیب نور شاہ شادی کورا سلام سرکاں سکندر بلوچ لال دیدار انور بلوچ شاری بلوچ تربتی بانی بلوچ سمی بلوچ آرگل دشتی دیمترا میسج پیدا کا مراکش باہر جوڑ کرنے رویں یک صوت یہ فرمائش نمگا تاکہ شمیں فرمائش سرجم بھی شمارا وشی برسی کہ شمیں لوٹ سرجم بتا شامیر سبزلہ مراکش باہر جوڑ کرنے مارا کسیا لوٹ کرتگا دیر آیت درست آیت جی مارا دیمترا میسج روان داتا عمرانہ گل چا جمع کلالا تی دیوان سک ڈولدارا من نشتگان دیوان دلگوشن تو دیوان دوست داشتی باز منتوار بانو کنگ گوھار تو اشتا سلام سرکاں بے نظیر گل بانی بلوچ رو بینا گل رو مہرجان ملک جان سری کلگ والا اور شاکر جمکیہ تی سلام سر بتا اسی چی عبید دیمتر ہمارا میسج روان داتا من آنو لک سلام لالا شعیبہ چی شادی کھورا آنو تی سلام لالا سر بتن تی باز منتوار گون دل جوہرلان کیا دیمتر ہمارا میسج روان داتا یک باری پادا شم اور مڑا چیسا مرا تی میسیجت کا تو سلام دیگ لوٹی تا سلام سر بتن تی کل برہاس و گوہار آنا دیمترا میسیج مارا روانہ تا من نازیہ قیوم چا ہو تابا دا لالا تی پروگرام واتی مات واتن من ہمک صوب تی پروگراما وداری پا کہ تو کدی کھائے عربی کیت مرچی چھانگا تی توار گوشن کفت دلا پورا گھر کی جاتا اللہ پاک ہمیں اڑتا شمارا وش بکن سلامت بکن سلام سرکن تو اشتا مہجان موزہ فرزانہ زبیدہ سلام سر بتا بانک تے باز منتوار گن دلے جوہلان کیا تائی دل ار واحدہ میں اوڑا مدام وشبا شاد ببا ما مروچی یک جستے ایر کرتگا کی ہولیم چیا گوشم ما یک صوتی نمگا چی پیسر ما ای گوشم کہ جمال مارا چھبا چی جواب داتا کہ اولیم ای شرک کا گوشم ای شرک یک کھا ہے کہ کوہاں رودی
میں دیگا علاقہ نظر میں بلیدہ کوہاں سک بازیں کوراں اے شرک ظاہریں کائے او گوشند کے کشارہ ہم کرم کی کشارہ لگوک بھی آیا ڈگارے تو کن اے ہولیم مشترکہ ای شرکہ نگوشم بلے جمال جان تو راس جواب داتا ہولیم چونائیا ہمیں ای شرکانا کہ کاہن تو ڈگار اما برنج واسطے ایک تومے شان کو دیم برنج چاول برنج گوشے آئی اکبر تومی کے شان گوڑا کارکنا آکے تو کا ہمیں ایشر کا یا کہ دیگا لنشو پتر لتندار او دیگا اچھی کاہی مانو کنن چکوہا دیگا بازی منی کل ہاتھ استین دیگا لنشو پتارن کی کاہن تو ہمیں ڈگارے تو کا گو آکا میکسیکنن تو پدا ہمیں ڈگارا چی آپا پورو کنا شیر دو بھی ادا توما شانکو دیان تومی واسطہ برنجے پدا ای توم کے وادی رودی اشیا گوجن تو پدا شیر دا ڈگارا کار کنا شیرد کنا ای تو کا کشم اولیم چونا ہمیں ای شرک اولا تنکاو درچ کن کچھ کوا آران لڈن لڈے تگن آورتگن تیش ہمیں ڈگار آر مانکو تگن تومیے نو کجام سے انسا مانکو تگن ڈگارے زور کنگے واسطہ یا ڈگارے کشارہ یک پروڈکشنی نو مرچی باندہ و فیسٹیسائز درد کگن زہارو دیگا انچی دوائی درد کگن کہ کشار رو دیا یہ جنم بلے اشش مانکو تگن بارے لوجک چی بھی تو بلے اولیم ہمیشی اروشا ڈگارے زور بھی ڈگارے کشار شر بھی یا ڈگارے کشار چکرمو لولوکن چی بھی بچی اشار گوشا ہو لیم بانک بانی تو جواب دے کے جو کوشش کرتا تھی باز منتوار کہ تو کم از کم زان تک کی مچھی گوش گئے ماہوش بانک تو ہم 50% راست تھے کہ کشارے تو ذکر کو تیدا اسی چی عبید جمال جان تی ہم باز منتوار و ایدگا میں گوشدارو کہ کسی نازان تا مرشی اسی یاد بکنے اولیم ہمیشہ روشم ما ساریا مراگشے انچو گوٹ سرا بونگی جیا گا پتران کرنے گئے تھے کہ بعضی لفظ زستن کے نوزدو بیستے پارک بھی پر بعضی علاقانی تو کا بعضی چشکے ما گوشن اشی بعضی جاگہ گوشن اشی گی میں شاپو کو کہتے ہیں ایروں کو نمگا اشیگی نو فرق کشے ایشو اشی یا اشیگی آئی یا آئی گی کتا یا کرتک نو باز برا بلکن کے امین چکن پر کی بھی جاگے اولیم گوشن جاگے اولیں گی گوشن ما برا لچی گوشن اولیم اے جستے پسو مروچی دیکھے چیزیں جستا امراکش باہر جوڑ کرنے کی جہد کوشش تو اور وحدہ مدام بیتے ہمارا میسج روان داتا پدا عیسیٰ مراد یک بری سات گنج بانک تی باز منت وار کن دل جوہلان کیا بانک اشی چی عبید سلام علیکم لالا چھونے مچی چمنا چی بلال یونس سر تی مراگش سک وش سلام سجیں گوشداروں کا نا منی لوٹے خیر جان باکری ہے نوکیں نوکیں گانا ہے بلے علامہ پلے بکنے علامہ چی پلے بکنے خیر جان باکری مراگش باہر جوڑ بیشی چی عبید من مورو چپ پلے تربتا چے سلام برسی گنجاتون جمکی عبدل لکھتے تو شاری جمکی صادق جمکی محتاج جمکی لکی جمکی مروارد جمکی شراتن جمکی سلامت باتیں درستانتی سلام سربو واحد وتی علاسی نمگر ہو گئے گڈی واحد پاس مراگشے سات دا بج ہو گئے یک سوتے مراگشے گڈی سوتے مراگشہ اے پترہ پتا گا چھپے سے اے گوشن کی وتی کے روکش مردمانی حیلداری بیکنے اما مردمانی کے آہانی شمارہ حیلداری شمع حیلداری آنا ضرورتیں پکھاریں خاص کر وتی کماش مستری نانی کہتے ہیں عزتہ بیکنے کستری ننگو مہر و محبت بیکنے دوستی بیکنے اخلاق یہ کنچن چیزیں کہ آئیے چی مستریں چیز نیست انسان اخلاق شربی و انسان زانت کے گو انسانا گو چاگردہ چھوڑا کہ اس نے پیش آگی گڑا یک سو مندے انسانے گوشک بھی تصور کنک بھی یچین کنک بھی زندگ بین